ngo ikaze wahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri zaramagazine.com ngira ngo nimba uri mushya kuri ino channel yacu kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu zitandukanye aho tuba tugenda tukugezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Ikindi nakubwira nuko zaramagazine.com mu minsi ya vuba cyane iraba yagarutse ku murongo. Harashize iminsi tutari gukora cyangwa tutari kubagezaho inkuru kubera ibibazo technique twari turi gutunganya, ariko turi ku musozo wabyo. Ubundi mu minsi iri imbere inkuru ziratangira zibagereho nk'ibisanzwe. Nayahe makuru rero aramutse muri siporo? Amakuru aramutse muri siporo kugeza ubu nuko Bakame Jalik barya ni Jalik ni Eric Bakame yaramaze igihe adafite equipe. Ubu ngubu yamaze gusinyira equipe ya Bugesera kwikinira amezi 6. Bakame ni umwe mu bazamu bakanyujijeho muri ruhago ya hano mu Rwanda. Yakiniye amakipe atandukanye harimo APR FC, harimo Atraco ndetse na Rayon Sport. Minsi yashize yakiniraga Polisi muri sezi ishize, ariko iki gice kibanze cya shampiyona na equipe ya rafite. Ubu rero akaba yamaze gusinyira equipe ya Bugesera amezi 6 ngira ngo no kwikinira kino returu. Andi makuru ari muri Bugesera nuko umutoza wayo bamaze gutandukana na Ndayiragije Etienne. Amakuru avugwa kuri Ndayiragije nuko ashobora kwerekeza muri Musanze. Bugesera nayo ikaba iri mu biganiro n'umutoza Maso wirukanwe muri Musanze mu minsi ishize. Akaba ari ibyo biri kuvugwa muri Bugesera. Andi makuru wamenya nuko equipe ya APR yamaze gutiza Marine abakinnyi 4 bayobowe na Nsanzifura Kedi, hakabamo Mbonyumwami Taib, hakabamo Hirwa Jean de Dieu wari wasinyiye Rayon Sport ariko bikaza kwanga akaguma mu Ntare. Mu minsi ishize hakaba haravuzwe amakuru yuko Intare zamaze gusubiza Rayon Sport miliyoni 3 yari yahaye uyu musore. Uyu musore rero akaba yamaze gutizwa muri Marine. Undi mukinnyi watijwe Marine ni Ndera. Aba bakinnyi bakaba berekeje muri Marine kugira ngo bayifashe, kuko kugeza ubu ngubu Marine iri ku mwanya wa 16 hatagize igihinduka. Ni umukandida wo kumanuka mu cyiciro cya 2. Aba bakinnyi rero APR ikaba yabahaye Marine mu rwego rwo kugira ngo bagire ikintu bafasha Marine, barebe yuko bayikura ku murongo w'ama equipe amanuka. Ngira ngo abakinnyi 4. Undi ni Nkundimana Fabio. Uyu nguyu bamuguze muri Musanze. Ngira ngo abakinnyi 4 bavuye muri APR berekeza muri Marine harimo Mbonyumwami Taiba baguze muri Espoir, akabamo Hirwa Jean de Dieu, akabamo Nkundimana Fabio ndetse na Nsanzimfura Kedi. Bakaba bamaze kwerekeza muri Marine. Ni nako Muhajiri Hakizimana yamaze gutangira imyitozo muri Polisi. Ni Muhajiri bigaragara yuko yagabanyije ibiro. Kahise urabona yuko ari fit. Ikindi wamenya ku kijyanye n'amatransferi nuko equipe ya Chelsea yamaze kwibikaho umukinnyi witwa Joao Felix wakiniraga Atletico Madrid, ariko bamubonye nk'inizanyo. Uyu Joao Felix yanavugwaga muri Arsenal, ariko birangiye yerekeje muri Chelsea.
yerekeje muri Chelsea. Ubwo ni ukuvuga ngo Chelsea sinzi neza yuko yagura Joao Felix ngo inamwongereho Modric. Uyu Modric n'ubundi bamuhanganiye na Arsenal. Uyu mukinnyi wa Shakhtar Donetsk yari muri Ukraine. Arsenal bari bamaze kumvikana, ariko Chelsea biteyemo ikipe ya Shakhtar itivuga tubwo rero mutangiye kumurwanira, reka mukubite kuri miliyoni 100. Ariko amahirwe menshi nuko Modric ashobora kwerekeza muri Arsenal mu gihe cyo, kuko na Arsenal yashakaga Joao Felix, ariko nyine birangiye yerekeje muri Chelsea. Andi makuru wamenya nuko kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Abafaransa Igor Lloris yamaze kumanika godiyo mu ikipe y'igihugu. Akaba rwose umukino we wa nyuma yakinnye muri equipe de France ni finali ya World Cup batsinzwemo na Argentina. Akaba yamaze kuvuga ati ikipe y'igihugu rwose ibyo nayikoreye birahagije. Ari nako Gareth Bale nawe yamanitse godiyo aravuga ati ibyo nkoze birabaye, ibyo nakoze birabaye. Gareth Bale yakiniye amakipe atandukanye arimo nka Tottenham, Real Madrid, ubu yarari muri Amerika muri MLS niwe yarari gukina. Ari nako umutoza wahoze atoza ekipe y'igihugu y'Ububiligi bamwita Roberto Martinez, imyaka 49 y'amavuko, yamaze kwerekeza mu gihugu cya Portugal, aho agiye gutoza ekipe y'igihugu ya Portugal asimbuye Santos rwose utaritwaye neza muri ino World Cup, yicaza Cristiano Ronaldo. Nyuma ya World Cup Federation ya Portugal ikaba yaramushimiye, amubwira ati rwose ibyo wadukoreye birahagije, gutwara igikombe cy'Uburayi birahagije, ariko muri ino World Cup ntago yitwaye neza. Andi makuru avuga ku mugabane w'Uburayi, icyo wamenya nuko Arsenal yaraye itsinze Oxford, kaminuza ya Oxford ibitego 3-0 muri FA Cup. Ibitego byatsinzwe na Mohamed El Nini, Eddie Nketiah nawe atsinda 2. Mu mukino ukurikira muri FA Cup Arsenal zacakirana na Man City kuri Etihad Stadium. Ni umukino uzaba ukomeye. Abafana ba Arsenal benshi barifuza yuko Arsenal isezererwa muri FA Cup kugira ngo bakomeze bafokasinge kuri shampiyona. Sinzi nimba bizabakundira mu gihe kandi iyi Man City bagiye guhura yari yanyabitse Chelsea ibitego 4-0. Kayo nguko rero nibyo rero bizindukiye mu bitangazamakuru mu bijyanye n'imikino. Bijyanye n'imikino rwose n'ayo makuru aramutse avugwa ahari. Uko mubizi rero Zara Magazine twebwe tubagezaho amakuru abagezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Tuba tugenda tubinyuranyuramo, yaba ya hano mu Rwanda yaba nayo mu mahanga. Ikindi wamenya mu myidagaduro nuko Muyango yinjiye mu itangazamakuru, yasimbuye Bianca mu kiganiro Takeover ku Isibo TV. Umugore rwose wa Kimenyi ari mu kazi kose, ni umwe mu bantu bari gukora cyane muri iyi minsi. Ari nako perezida wa Federation ya FF, ya Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubufaransa, nyuma yuko yari yavuze amagambo atari meza kuri Zinedine Zidane,
uyu munsi yabyutse asaba imbabazi ejo abantu biriwe bamwanjamye abarimo ba Mbappe abakinnyi batandukanye abanyamakuru bamubwira ati rwose wasuzuguye mu legend. Uyu munsi rero akaba yabyutse amusaba imbabazi. N'ayo makuru aramutse avugwa mu isi y'imikino n'imyidagaduro, yandi makuru n'ubundi turagenda tubaha update mu masaha ari imbere turagenda tubigarukaho tubikomozaho. Murabizi yuko Zara Magazine twe tuba updatinga buri kimwe cyose kiri kuba, yaba mu Rwanda yaba hanze yarwo, genda tubagezaho update. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo hatazajya hagira inkuru yacu n'imwe igucika, naho mu biganiro byacu bitaha.